Mai etahi he nui te utu kia noho ngā tamariki ki te whare ko hunga hunga. Engari mā tētahi kaupapa here hau a te kāwanatanga, ka heke e rā utu. It is very stressful to try and find somewhere that you can afford. I tau aki, te kaupapa here nei a Family Boost i te maihe i te rātau. Ka taia ngā whānau kia tono ki te taritāke mo te hokinga mai o te 25 pai heneti o a rātau nei utu i a te wiki, mai i te tuatahi o Hurai. Ko tā tētahi o ngā mātua no o tautahi a Taina Trillo, ko te āhua nei ka puta mai ngā wero. The process that you have to go through that is, again, another thing that you're having to do on top of working, picking up your kids, cooking, planning the next day and getting their school lunches. Those that are already isolated, already struggling, already feeling like they can't meet ends meet, it might just be too much of a task to get to. E ai ki te menetia o te kō hunga hunga o Kimihea a Radhika Chakabati, he kaupapa pai, engari me whakature te haerenga atu ki ngā kō hunga hunga, kia utu te kāwanatanga I te katoa. I think it is very important for children to have the best because the first 5 years are the most important in any child's life, and I believe if a child loves learning and enjoys learning, will be a lifelong learner. I kōrero ngā mātua mō ngā mea ka taia te kāwanatanga te tautoko kia ngāwari ake mā ngā whānau te whai I aua pūtea. It being automated, if they already have that data, they already know how much the whānau's getting, taking that barrier of our whānau having to do an extra step and making it automated for them just to receive some extra money back, I think that could be a game changer. The better change of it happening would be to initially just give it to the kindies, to make it not a reimbursement, to make it an extra fee, because then you know it's getting paid. Ka puta ngā pārongo katoa o te kaupapa here hei te rā mahere pūtea a rā te toru te kau o Mei. Ko te tūmanako ia ka māma noiho te whai. Halle Taite-Pitama, Tahu News.